Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri ubu twumva mu masaha ya mu gitondo. Turi mu gitondo cyo ku itariki ya mbere y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu, tuboneraho kwifuriza umwaka mushya. By'umwihariko ni umwaka mushya rero tugiye kwinjiramo, nyamuneka uzahaze ibyifuzo byanyu, ariko kandi murenyemerere duhite twinjira n'ubundi mu makuru adasanzwe, by'umwihariko kuri ino tariki ya mbere y'uku kwezi. By'umwihariko dutangiye ni amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kuba twinjiramo, by'umwihariko muri rusange. Mu minembwe nyamuneka ubunani bongeye kubwizihiza mu mahoro, nyuma y'uko nyamuneka ibi byari bimaze imyaka myinshi bitaba, ahubwo bakabizizaga umwaka nk'uyu mushya, nyamuneka icyitwa umuripuko ku rwego rwo hejuru wumvikana. Gusa mu bice bigiye bitandukanye, nubwo bizihije umwaka mushya, imirwano ahandi yacaga ibintu. Perezida Evariste Ndayishimiye rero yashimiye by'umwihariko Burundi bwiteguye kwirwanaho ku bitero byashobora guturuka mu Rwanda. Nyamuneka ni amakuru tugiye kuba dukomozaho tuva imuzi n'umuzingo. Igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda umwaka urangiyeho rwose, nyamuneka batarebana neza, ahubwo barebana ayingwe. Nyamuneka rero munyemerere ibi byose turaza kubyinjiramo tubive imuzi n'imuzingo. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tuba apudetinga. Witwa Corneille Nangaa arashinzwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, by'umwihariko gutesha agaciro amasezerano y'amahoro. Nyamuneka ibyo byose tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kubabwira rero by'umwihariko ku kijyanye n'imirwano yongeye guca ibintu mu bice bya hano muri Kamanyora. Abarundi bakaba bongeye by'umwihariko kugerageza kurasa ku birindiro bya M23. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kubabwira yuko FARDC yananiwe gusubira muri Uvira, ubwoba bukomeje kwiyongera muri Kivu y'Amajyepfo. Turaza kuba tubikomozaho, ibyo bikaba birimo birateza icyo bita imiripuko yo ku rwego rwo hejuru. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, by'umwihariko tugende tubapudetinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, by'umwihariko tugenda tubapudetinga mu buryo bwihuse cyane, kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi muri rusange. Ntabwo ndi butinde rero, munyemerere by'umwihariko mu buryo bwihuse aya makuru tuyinjiremo. Gusa ndi buze no kubabwira ku kijyanye n'amakuru akomeje kugenda aturuka mu bice byano muri teritwari ya Masisi ndetse by'umwihariko na Rucuru. Tubapudetinge tubabwire uko byifashe, ko amakuru ni menshi cyane. Turaza byose kubikomozaho mu buryo bwihuse cyane, ntabwo by'umwihariko ari byinshi cyane. Turaza by'umwihariko kubikomozaho tugende tubapudetinga gatanu kuri gatanu, ariko kandi turaza no kugenda turebera hamwe amwe mu makuru agenda aturuka mu bice bigiye bitandukanye, nko muri teritwari ya Rucuru. Turaza kuba tubabwira byinshi muri teritwari ya Masisi, turaza kuba tubabwira byinshi ndetse na za Walikale, ariko kandi munyemerere aya makuru duhite tuyinjiranamo mu buryo bwihuse tudatinze. Reka duhere kuri ino nkuru by'umwihariko y'uwitwa Corneille Nangaa, yamaze kuba rwose igenda icicikana ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye muri uyu mwaka rero wa 2025, mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhura n'amakimbirane akomeye n'umutekano muke. Zimwe mu mpande zigize uruhare mu biganiro by'amahoro zatangaje ko zahisemo inzira y'amahoro, zishingiye ku nshingano zo kurengera ubuzima bw'abaturage ndetse no kubungabunga ejo hazaza. Mu itangazo rero ryashyizwe ahagaragara na Corneille Nangaa, yavuze yuko iryo hitamo ritari ryoroshye ndetse ko nta na rimwe ryababaje bitewe n'ibitambo byatanzwe, ariko agaragaza ko byari ingenzi kandi ridashobora kurindwa. Yongeyeho ko kandi impande zombi zaganiriye ku biganiro n'ubutegetsi bwa Kinshasa zikomeje
mu mwuka w'ukuri n'ubushake bwiza zigamije gushaka ibisubizo birambye. Iyo nzira rero yagejeje ku masezerano atandukanye yashyizweho umukono muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Itangazo rihuriweho rero ryashyizweho umukono mu kwezi kwa kane. Itangazo rero rigena amahame ngenderwaho by'umwihariko muri uku kwezi kwa karindwi, ku buryo rero kureka imfungwa bwemejwe mu kwezi kwa cyenda, ubwo kugenzura no gushyiraho ibikorwa agahenge kashyizweho mu kwezi kwa cumi. Amasezerano ashingira yasinywe mu kwezi kwa cumi na kumwe. Byinshi byagiye bikorwa, gusa Corneille Nangaa avuga ko ibyiringiro byari byatanzwe byaje guhagarara mu buryo bwababaje buri wese. Yishimira ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwihutiye kwiyereka isura bwari busanzwe buzwiho kutubahiriza ibyo bwiyemeje ndetse no kubeshya abaturage. Yagize ati ni ubutegetsi bushyigikiye ibinyoma n'amasezerano adafite ishingiro. Ngayo nguko rero ibyo ntibikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi nanone ku rundi ruhande cyari kimaze iminsi kiri kuvamo. Ubu tuvugana rero amakuru namaze kwakira nuko nyuma y'uko igisirikare cya M23 cyari kimaze iminsi kiri kuva mu mujyi wa Uvira cyamaze kuba kizanamo abo bita polisi. Murabizi ko M23 ifite polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka, by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Depite Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington DC yarushije
urushijeho gukaza umurego mu minsi ishize umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Bigtamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe. Guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe, icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange.
Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bwirukansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke, zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye by'u Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara, ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba, ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya, tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele, hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga, umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi. Yavuze yuko ngo kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhindo rero Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho, by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda
bahangana n'ibitero by'igisirikare cya 23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi ibyamejwe cyangwa se nk'uko iri kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira amahoro n'umutekano biboneke. Kuva rero umwaka w'ibihumbi 2024 muri teritwari ya Rubero hagiye habonekamo ibikorwa by'urugomo byahitanye abantu benshi bikanatuma abaturage by'umwihariko benshi bava mu byabo, imitungo kamere yabo ikanyerezwa ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byagiye bigaragara. Mu gihe ibyo byose rero byamaze gushyirwa mu cyo na MONUSCO ivuga ko ijya gukora buri kimwe cyose gishoboka, ahasigaye igashyira